Boom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu, Mwenyezi Mungu najalika mshulo wanono mjuha wanono. Mwenyezi Mungu ajalika zensihu zavira zimbiliani haheri ye weekend nane dimanche ya usiku wajana ikihanyo ntipi ya mshulo wanono mjuha wanono ganyu wanono ranire zifami za hanyo ho hanza hahi rabbal alamin. Mwenyezi Mungu yarukusudie kheri na baraka hason sipi arki wanadamu wa uhimilia na hanjema arki wanadamu wa ubushira na hanjema. Mwenyezi Mungu yabehe neema yabehe na kheri yabehe na baraka harmwe maswaya hatu rangu ngazi janzwani mwali nana mayoti ho hanza hahi rabbal alamin. Watukufu, gamina message mbili zilo très important zilo muhimu haso message nzima de wana washwali hukumu wakema vigilante haukanusia hatu swana merlohunu Nufaransa rilende hama arnaquel mabwizi yedi amado. Message ya bili ngarjo huja bonjour mbotsozi longue vie à toi mtukufu. Mwenyezi Mungu arijali herna baraka. Watukufu, ngarjo mabiani ze sujet kao dorlonizo raija karandisa haumabiani ze sujet gerjenji harma wanatalazuzi wa hatu ezamado. Mwenyezi Mungu na muhifadhi na hifadha sonti pia na mpartage ye message na mpartage e live ili hau protege kwa nadamo wenjua usinyale wa ukwabe live nafasi. Wa alaikum salam masor mama Nadia. Watukufu wa jamalif, Mwenyezi Mungu narnike khatima njema yarnike mwiso mwema. Ye message ya mando rujou ya mbaban ya mana mshohatu maore ulohunu Marseille ya lolo ni mrumme mgazija ya mlola hunu Marseille waenshi wazaya wana watimizi wane hata watan wakati bwana harusi ya hunra ya sejour ya 10 ans hakausa za sura ya za vampire harantse mrumshe hatawa hendezahe hakanze afanye nzia za hunra nationalite hadi waza ya ukaya radhi ya mrumshe ya hutoleyeni ya hwanziza. Wa alaikum salam mama Imran. Merci beaucoup ma soeur mama Nadia. Mwenyezi Mungu kadoba mru nafasi haukaya mrumshe hahe ya naradhi mrumahi ya naradhi nana mrumshe hutoleyeni ya hwanziza hurengeze maisha ho yekawo hundusho wanza huendeza ho kasuru kaya wahia mbaru kwa mapinisio ikawo emwana mshatu wenge hunu Marseille ngugalera 100%. Yawe mwana mshemaore. Wa alaikum salam Rimkale King. Wa alaikum salam Aliani Abidja. Wa alaikum salam Abutus. Ikawa uziro na upeu wafanyishiha na ukaye bana woi rango usiku ya hunra ya sejour ya 10 ans. Bonjour mama chérie mama Ferdinand, longue vie à vous mama Djikar. Mwenyezi Mungu na uhifadhi ya wafadhi nemandu inshallah. Bonjour Estevati. Bonjour, alaikum salam Amina Amada. Bonjour Hadji Ali. Bonjour, boum mademoiselle. Wa alaikum salam Mohamed Djima. Bonjour. Bonjour à vous tous. Mwenyezi Mungu nanike khatima njema. Hahundua sa juri ya 10 ans. Hadi waza ya ukaya banizu mrenda ode mtsonga wenji wa maore. Wari deteste, wari reme, wari yenge. He comportement bisi wanaume wakomori lulonio haswasoda nyo wajomba hatu wababa hatu mlolo wana wangu wamnikani maesha mzada nyina o muwara ntimu wavurizi. Merci beaucoup mbotsozi. Ngarjo hujarme sujet hiyo. Deuxième sujet, madame shatu lokomor ya rendo ya sinema ya rantse mrumahi ya mlola heada ya mdunga sababu mwanamme ya mjua haruma ya rezo sosio kuka unu Faransa hasihi
baada hatowe mrumme na bo hatowe mrumma hasibabu de mwanamme wa yulongu nufaransa wa jula na Facebook hasi hula habango ndio yatahenzia zahi mwanamshola na bo kwa jambiziwa hatowe mrumma hahe ya mlola heada harenge bwana woi ya mjua sur internet omsafara wa mwando bonjour wa midami omsafara wa mwando ya siha hendambye mwanamshauka ya tijanje nufanye msafara yemri ajafanye mru msafara ya tsubala hinru shaya kahondambye mwanamshe nike dhahabu ya haho ritsahe namna ili ridungane ola mwanamshe hatwe dhahabu ya hepea gamjua mlololo heada yabwe famia hera hakwa tujua ye famia he wajua ukaya hatowe mru mahe hasibabu kaliboshi la jevya wajua ke mwanamme hasihi shambe se famia hahe kongwa na hikma gwajoshida warambue abasari zamba ukaye mwana hao dhahabu irengwa nele jinrini linu hende haba kideni yokom kwa ngwanzo yafanye namna yabaliola mzade na bokatambizwa de naye haparola mzade hamwambie dhahabu hibwa Mwenyezi Mungu narnike khatima njema ngari jao harmesu jainu ngeri jai mwana mshwaku maore wa alaikum salam mama Kaeli wa alaikum salam Amina Ismaila wa alaikum salam mama Naim wa alaikum salam Yusufu Mjanahiri wa alaikum salam Siti Hassan Mwenyezi Mungu narnike khatima njema yani nike mwisomwema rike wanadamu massage rikane hikma na akili bonjour Madina ima watukufu garjo harme mwanamsho hatu ya lolo heada ika mwanamsho woi halolo heada en 2021 banda halolo en 2021 woi mrumme ya kamlola heada au kangarjo ya ukaya depuis longtemps jusqu'à maintenant si uhansi kayo lolo mheada do ababa rumadu hazi ne wanase ma jeune shaizo zikaya hale sidaba sa wa alaikum salam rimka Alaikum salam Shuma Bweju zila wa hale shababi ngulolo mjomba ngulolo mbaba ngulolo heada haja hajua mrumaha hamlola heada gwaona mnamwana mzima baada hamlola heada gena mnamwana mzima izona mshie ni mloko mori kawe zankilizanyu zitrawa gamrengao ma je viens walo unumanga wajawa mbaibu ni zesprit shausi kumjohu jade mjohu yelewa haukaya silohu nufaransa vasa baike maisha ya manga yokairi hana yetabu ya manga yokari hana ya komori shawinji wajahunu wambao yeska hujanrende haukeka huwa sulimanga valazela wama pia nezemvu za hefamia ne maisha ya hefamia hukelensiza hefamia ya hangwa konto sortwa na boka tujohelu yeshio wo héberger wa tambu wo wajirimna nyumba tambu gawana papier tambu kutina papier tambu wo waswili ye fami piangwa konto sorto na mdole wanyone da mumlo ihokomor rija o usikuna haja mitituna visa tija normal bahi gawajaka wabila même pas un mois sambia mama hangu kaya désolé maman bidin jezangu bamtsungula lana ujua abaje yebanga wemwe matsaba mama kamjatu hataransa narmo msafara na kaujamanga Mwenyezi Mungu hanikabati twasulimanga kamjatu hataransa njatu hataransa si wasuli sheliza ngo zilio rikaudwa mbanda bokarinda jumama ngombe kahuja gojo ka responsable nizikao de Johnny Hunga na mikaskatse zangu jo kamba weyala tseka setu ya juhamo izokwedi yabonye mlei hokomori wanasho hatu na mjiankili mlensi ya sinema za ukubali ndo mhadani parce que objectif yatu swana ume wakomolo unu faransa rim profita nezungo zahangu rojai ho rimrenge ni rireme ritseye rijezatu shakabati mrujoi ho hajaru wanasho alokomori kabalange na projet njema dena owinju gwajawi wajwala le nani wa profita zungo zahanyu wajeza wapasizaneze numero plan le numero we mwanamshuku kamoroni we mwanamshuku kama la kadha osi hatsompara bangu johuja na mjiakili bwana shohangu s'il vous plaît ni wanasho akumloko mori mtsikubali sima jevye bahuno winju hatu sikam de tasakoshi na ngono haina mrusi hoyo bali sakoshi winju hatu suno majia ya robine hamade majala pompimno na boka garsa subala cristalline
huko deni mnafalasi kani mrati jorabi ya n'importe quoi su yano haina usiku nufaransa gari jao hurjaro mbazizani romenyani esprit mkubali mtombe dans le piège gawane mrumaho wa Komori eme mrumaho anza mrumaho respecte mrumaho usikubali tulamu haja vakansi mru ya jua fanye mois ya projet ya ngale famille ya dehonze alime ya wahemba nyumba haja harumanisa daone mrumaho. Wa alaikum salam Mohamed Mana garanzore je haure je hosomo suje mwanam shohak mwanam shotroi halolo hayada ni mwanamme ye jeune shadoka ye mhura hanae wazamna mwanam zima haja hajua mwanamme hunu Faransa ika mwanamme ya mjua yo uka hunu Marseille shange ni vi ni konu katushida ya mparse mwanamme abasarangu ya haja banda wado hadisi sur internet messenger wafiana ola mwanamme hajua ke mwanamshe halolo hayada ngena projet ya kahanza ne mwanamme abasar zamba bonjour alawiya bakar abasar zamba we mwanamme e mwanamme tsimduna nationalité wongena séjour ya ena ola mwanamshe hajatu ambabahe mwana hahe ya mlola hayada ya honore ya mwanza ya mwanziza hamtoa hasibabu de mwanamme ule ukoka unu Marseille ola mwanamme hamabia ukaya usukunjoka ujaiho dekaga mjonu ufanye msafara ndizo ola mwanamme hajipania baada kanzandi arende nai ola mwanamshi hamanadona ola mrumahae mbaba wahe mwana hae ya mlola hayada deja hasa jitoli en 100% daina le karibo shilkoka unu Marseille wajawa wahadisi ika oblige waibana waibada jiprepare yasia hulendara denai hatinze biye haukaya deje mwanamshe hasato mrumahae ye fami ngwa joka mwana hao hajua mruhunu manga memu ye fami kwa jaka d'accord sha wajua ke mwana hao hajua mruhunu manga. Wa alaikum salam Naila Hassan bonjour Lashmim Zimbaba watukufu rahane jaja arma utimize message karna uzero mwambia ni hovira ya ukaya sanzani sahilishe hauri sahilishe ye mkomoru longu nu Faransa rare janjarme message radunga mjabo bomze continue ndio obligé mwambia ni ya ukaya a partir ya hele 22 le 20 21 22 juillet mituramu gam sahilisho ni wanada mlongu nu Marseille nana walo mmeji wanami juabavu wa ukaya gamjoka udo huzan sohole yewanzo conteneur et des tonnes na haina mbabikado mlianzao daike de conteneur à partir la hele 20 juillet 22 juillet gamjom livrea na ujokanza majuna maili majuna mararu ganjom livrea yojokanza junior zima ganjom livrea yabonjonza mabenuka ya izo zonsi pia de sahilisha ni wajomba hatu wazewa hatu wazaza hatu mkobale mashario mwanzimo de mahule nsuhole ya basmati ya 20 kg jokange wasul dans le 50 à 55 euros mais mitula moheni jokanso hahe hanipara à partir ya heleva 20 ans et 22 juillet ganjobalien nsuhole ni mwere yehodahoni ha 45 euros badala ya 55 euros ya 60 euros homalukani mais mitula mungamjohuza 45 euros gamjo deplace kabatu ujojuha na miga mambio haina maneda mulohunu na nyoheza shughuli utsone nziro nambia kabotula je besoin de tel combien de sac gamjo zibali ya nhujilo dahoni rahana uroha wende watabi yabo owalo harma miraya garjo do heda mraya pari mraya ye kaflis piati ngwa una besoin nusi ya hao ojona nzishia gamjo tundengwa wanga gamjo balanje wamjo da quartier par quartier yabo rahare jakari njia harma sujet yoanza mwambeni à partir ya le 20 ans ni mitula muheni wanzo nana wanzo wa 16 ans sur le Comores wanzo hulen sur la se Comores à partir ya le 20 ans gamhuzo basmati ya haina junior lobala 20 kg gamlihuzo 45 kg yongam aminukaya mido uhuzo rahisi hunumanga mido ujo huza rahisi hunumanga en plus kusuji deplace ya ujoji deplace ndami hunipara hunike adresse gamjo balen sole njebo mango juha yabo lisahilish wa Komor yabo haina nza zawila ribir sahilish yawanzo fanya shughuli ya hahe
ni wababa ni wazaze na mripare a partir ya hele 22 20 22 ngarjo balia yensohole huja na haini wanzo ya huze eze magaze zilo hunu yo ujon contacte baike container gamjom livrealo baike 30 toni gamjom livrealo baike mrugwanzo 50 toni haina nsohole mlianzao ganjo livre ya mru a partir ya hele 20 22 heni ujoni para ujo unambia ganjo mlivrea hoda honi ya bona mdo joka ya boli sahilisha hanzari sahilishe wa kumurolo hunu Faransa li joka haini mru yanzu ya hule nsohole ya u deplace habala shario hendo magaza risahilisha hau livre baada hau livre risahilisha rihuze rahisi ya bodo ambi wazaza hangu mlo hunu Marseille mlo hunu Faransa a partir la hele 2022 tisahilisha mtitabihe en tout cas tina ubalia na hezarmaze etage l'importance ni balia ujarme bâtiment mruya renge tilitsa batsena 45 € ya bo junior la basmati hunu Faransa izonda bo titorea e magazo huzao 45 €. Nimitula mutipu wa 20 € tipu wa 30 €. Haina mzima harmas wa alaikum salam Haikal Ismail heni wanzo na rikontakte niwaheze shughuli nano wanzo watlie shahula usakomori heni mru joni para a partir la hele 21 inshallah je suis disponible wazaza hangu zozo ntipia lukaya nisahilishe nsitabihe nana yowanzo yani kontakte inshallah nana owalo harmwe miji ya karibu Valenci Toulon yekewa nada mwalo harmwe miji yongo wenji wani kontakte garjo balier deplace rjarmwe miji yo rangu Valenci nane miji mingwa jina na isa mfaume wa alaikum salam ya bodo mwambia nyaukaya chiramu katsuhanza mtabihe remazababi raro wazaze haukanga joka ya hohula yo faru dirlen sohole heni mrujoka hanza na kensoda honi anabie turam nso ni bele juna lansole huja gamjo huja yo perdo saili serdi gam huzurahis na bonga mridi nabe mruna tsione nziro tsamba baike conteneur yo wanzo conteneur gamjo mlivlialo reka un conteneur, 2 conteneurs, 3 conteneurs botura e anu ya hunrudaho boom Mwenyezi Mungu ndo nikomru bahati Mwenyezi Mungu ndo uriziki mru Mwenyezi Mungu ndo nikomru hikma Mwenyezi Mungu ndo ujali mru riziki yabotsa unjia mwe message har ndo mwambia nyaukaya haini mru na ni para partir la hele 20 ya kohahe ya titabia bela shario haukayon sole luxi kojiva ni amino ka heni ujohula kana palo johula sole bahanu ujoni para yabodo mwambia nyaukaya on a tout ouvert les portes haina mkomodu lohunu Marseille nane miji ya bavuni na tsone nzilo bagamjo livren suhole tsole ikaunga mhuzo rahis geuzao rahis geendao ha 45 € badale ya 60 € homa lukani mimi gamhuzo 45 € sirdi tena tsu livrea yabo izo opportunité la kabulu wa komodon tipia mlohunu Faransa a partir ya hele 20 juillet watukufu garda harma e message haka imana mshohatu baada haka komori halolo ni mrumaha heikao ya mlola hiada wa zamana mzima hajua mana mme Facebook hajua mana mme sulo messenger wa hadisi ula mana mshohatu hadisoreda ula mrumaha ya mlola hiada ya mtukuza ya manza nai hula komori hajua woi hatoa ula mrumaha hende zahe baada ngwanzo zinafasi zahe ila fami wajoke mwana hao hatowe mrumme hasbabu mwanamme ya mjua hunu Faransa banda wajulana ola mwanamme ulo hunu manga hatsinze biye yende komori hariende yafanye msafara yende yafanye msafara yafanye mwanamshe ola msafara mwanamshe ikabu mwanamshe wewe kaja hulola kajaja mabiziwa haja hutowe mrumme ho waswili ho hanyuwa mmono sha jusqu'à maintenant ye famia hi mwanamshe wei kwa tujua ye ajali ya hunde mwana hao ya baba sabande hadisinga nendao do wajoka uyelewa ezajilie mwana hao ula mwanamme henda mwambie mwanamshe ukaya ngojorenge dhahabu ya hao baada hulolo hayada unike nende mbio banga mwanzo horeje Faransa ndungane nawe yebo mwanamshe wowote mwenyiwele wa ukaya wa mnyanya mru ya vacances ulona emwa wa mru wa ushinda yafanye msafara mdunganenyo wa ili mje
na wamrulo na séjour ya ena mariage rango huja uji prepare hubaleze document hudepose huja udolinda kuja jifikiria kuja penser shauji hundu ani ta tombé dans le piège dizola mwanamshe baada haonole kalboshila je viens hamnike dhahabu ya hionsi pia hamnike dhahabu ya hionsi pia baada hamnike dhahabu ulahabalia comme quoi godo ya prepare watsahe namna ya balem zade ujahunu manga wa alaykum salam ramlati Mohamed hede hula kabwajabila même pas une semaine à 2 semaines hapara ula mwanamshe handi solila gojon swami zinunja zanza zinunja ziwomba sibale dhahabu sijahunu hatu sihibiwe zinru sirengewe zinru zangu zonsi pia dhahabu ilengwa subhanallah yode heli ya mrikao ya la hitima bu mwanamshe wewe huonokangwa ni paro mi mwanamma ni hurongole shase pen kesto kamjuka ubaha mafura ye mwanamme katsujusa katsura pondi ula mwanamshambaje habe dhahabu ihibwa nana zinru zangu zihibwa iyo dhahabu ikao ya ada iyo ti dhahabu mbabitichi mwanamsho hangu baneka hambia ngurongwe dhahabu ya dale ujahunu Faransa geja kabidi amini shaka iremba biyo ekaba ngurongwe dhahabu ya jeya itulie hunu ya parema pesa ya ufanye msafara ijuambishi hambavi shaho hambia ukaya nike dhahabu ya hao ni jiprepare banga manzo mwezi unu ni dungane damina we kuja pense kuja fikiru range dhahabu ya hopia hunikele seralo su hampara harmanyi semen hamambia dhahabu hibwa sha ni sitiri haukai hibwa rendembio na rejei Faransa gamjeji dobrie nsahe somu ya hemape ye dhahabu ya hao nifanya tupurtuni hurengi yode bahanu ya kauvirile mwanamshi yende hate mwanamshi ajunria ferme sa gueule ya ferme sa bouche ya bule mwanamme hata ya jeza so ye mwanamme garandura fanye mezi ya waza katumtu mreponde telefone ha change telefone ye mwanam shambie mwanam megamjona nziro hambie famille yangu oui au ke famille yangu ajomba huli hitima e famille yangu ajomba kutsimwema jeli kami tura mugama bo huli hitima zemvuzahe mruma ya hulola heada wa mtowa sizonga zwana hokaya yobadiri bo mwanam she yobadiri kujalewe scenario ya ukaya wohaja justisa ikabidi ule ukase impossible ya bangurongo dhahabu ya hubalo mwezi ula uo mjeza ni Faransa isonrabo oui gabwanada mwajujo watleze visa yema pirati wala ambasadi wajujo watleze visa shamru hamanda webo mwanamshe wewe yankilia hao kejaho koza kejaho vakase de mensonge kujashida waramboka wemru wa umara adhi désolé ma soeur huni para ni hurongolei nirongoze mjomba wei shake na utsonga kaka ni hukomea ni mwabia nyuana shwangu mlokomora msikubali mjamra da sinema nuanada mwalo unu Faransa s'il vous plaît yema jevi walo unu wenji kwa tina randoma o wenji wajo vakanso obali arzando poche ya 500 euro hau arzando poche ya 300 euro ezadunga yabo wajo wafanye ba proje ngwajao yuho mransu wanro umahanyu mransu wanao meikao do mashilana nao matula nao zenia mkubali wanrwa umewalona wanru washe wajai wamenye ni zespriba one de je viens na mdori tunda kanga si unumanga singa si hunu mimi turamu ye mwanada mkomona honziani habali ya sak hausakosh wo monsieur ababa shu wanada muluda mina hunu pia kabatsu kobala sakoshi wanada muluda mina hunu manga soso Marseille kabatsu nkomona bala kristalini nziani na bosi se kagarjo yosubala ze sakosh e kagarjo yosubala ze kristalini izo zonsi permenyeni zesprit mrameni ni loin ya mhada yani o wenju walo unungasila hunu ata parfum o kwa do zitlia suka o mabangoni serar ngardama mashuli serar le umanada mukweli gamkubaliyo bangarijao yo jermenyeni zesprit mitula munga mjozungulia mahaya kamili Marseille kabatu jo parjono na sakosh gamsoko mweni bale sakosh heni zani nenda o moroni ni bale mna butewa eviari ala maji nsijonyo la pompi tirawi gamondo mitsami uliti bale mna maja evi gamondo hambuti bale mna maja evi na bale ya la de anle la de atonga na angu ye maja isimani
Gasi unuma gaserare ko hune magia et magia cristalline. La plupart à 100%, 99% sune magia robine. Sune magia robine. Msike wajinga ni wanashoto mlokomoro. Msikubali mjamenyo la zendo la zahanyo. Ne mafantom walo hunu faransa. Watongo jai ho juste passage. Wajua la lenanyo mprofiteni. Manada nyino romahanyo. Mwanamshe wewe. Humanada wene mrumaha ho ya hutukuza. Ya wanza. Ya wanziza. Ya hufanya ya hurenda grand notable. Mzate baraka. Hukau oze. Uje umrengeye. Kalibosh. Soye kalibosh aja hudulumu. Katsuparhaniha. Ha change numero. Ha hunikamia duke dhabu ya hao. Gujofanya tu pour tout. Ya tsahema pesa ya urenga ujahu. Ya bas. Ya la asarando. Gawa mhara wambia wanduza. Watu ujuza na shunga. Wanduza wajua kahutowe mrumme. Wanronsi pia wajua kahujua je viens. Ye je viens urende zinu kujabue hanyo warongoa. Ye je viens urende zinu huferme ta bouche. Kujambie famia. Dizo ye bwana woi. Hukubalika kwenye dhabu ya hoiba. Ye bwana harejenge hunu hahubloki. Katsu reponde. Wallahi ntina mvumbua. Wallahi ntina mvumbua. Paraze media zile komori. Uje urenge umafisho bolone mafoto. Umafisho wa komori pia wamone. Cheka, tu penses que moi, dès que t'as laissé ton mari, le papa de ton enfant, Mana meka yahu honore gamje jabana bega menase bwana we. Ganjo menase chance na mwambia yahu ni kedhabu. Haukaya ganyu wajinga kamtujifikiria. Kamtu pense. Roja vakansi gamtsogomenyi haze esprit. Gamfiku kama nusisi dhahabu. Hojai hoye bazia hatu sima je viens. Jeri reme. Hojai hojeri mprofite nezungo za hanyu. Hojai renge wa ili wararu. Hojai mbeni di ero rimlale nanyi. Owinjwa huwa na umeko uzifanya. Naboka wajahu nuodo chanjiana ze numero. Tiens le numéro. Oui, mwana mshemo basharenga. Dawo mpara badawe je viens kujohuja. Tiens le numéro. Oui, mwana mshepwanda. C'est comme ça que ça marche. La plupart yama je viens. C'est pas qu'à tout le monde. La plupart yama je viens. Namkena dubana shohangu. Msike komori mruhamana ni hawara hai hauye fiansa we mrumme. Hasibabu sinema ya mrujo just ya fanya emwa. Sawa hujahudhulumiwa. Hujahudhulumiwa. Mwanamme uhanzo kajajomba ukaya ni kedhabu ni huzajomba. Chérie, je t'aime au fond du cœur. Je vais faire tout pour tout. Ni hurenga ama plop. Wewe kaubida nkilaro yelewe ya ukaya. We nguna bon rabo. Hutso demande dhahabu yaha. Yaji. Même pas une semaine. Ya johanyu. Ya rengwanro. Haukaya ya zae. Ya nyoha gajatsolat. Bada hutowe mrumahaho. Humanane mrumahaho. Hasibabu je viens. Ye fami hao kwa jajo hudunga. Wajojawa uhensi yao. Wede mwana hao. Shawarenke ula mwanamme ikao. Uyaka aja litowe mrumme. Kajahulola. Kajambizwa na we. Urenge riski umnike dhahabu yaho. Walolo hayada. So yenda jahambe kayiba. Il a tout préparé, même des arguments. Yidja senaja wambia ukaya. Désolé, nazili lo zamafiti. Yedhabu yiba kajaja sur place. Shaka huparo telefoni. Hakom jini hao. Bweshe, gamerma msiba. Yedhabu wani kayihiba. Titane zindu zangu zihiba. Ezabani rubo sinema kwe dhabu ya kauhiba. Ye passport ya hao ya tsuhiba. Ye mnasejuru hao ya tsuhiba. Oui, on est amis, bonjour. Zabandi ya tsuhiba. Shaha jihundu wajiprepare. Hahupara. Haweleza. Na zililo zaki unafiki. Ye dhahabu nsuiwana. Ye dhahabu ihiba. Bosheri. Vraiment je suis désolé. Na mimi mjukana hamu. Ye kanjadunga na damina wenem. Parto kwa mdwa sejuru ya ena. Nzianda iwe ijua ukaya hukahuja ufanye mwezi. Urenge mana mshwaba gomanzo direct. Mchemanga. Nswaza nrajai ya message loniyo omwezi loniyo hunufara unu komori nrajai wa michama nso dugane dami nawe uwe mwanamshe kujali wakase de people. C'est de people. Ibidi wale ukai ay nimnike dhahabu banga gwanzoro dungane direct kujaelewa hahupara hambia hiba kujampari ye polisi ne gendarmerie wajawa mbalile yo komori ya hunike dhahabu ya shahukubali. Hawambia ukaya
utikana tasusi hauka ça me fait mal inu ajali chaga munikomiadi no le jay faransa Marseille gam jonda tanitsahe ye valeur ya hedhabu ya hao nel sahenzi ya uji wa mwanamshe kujambloke Komori ya hunika hedhabu ya hao shahukubali hauhadaya yosa wa yode hitima nelecho zinezetambu wazilende mruma hao nyezi mwaka ujaja hulibebo mwanamshe wewe so ye mwanamme wa ihareje hunumanga hahu bloke gawene mafoto tu ya tout ce qu'il faut hujishe famia hao kujambie famia hao iza hedhabu ya hao ta ferme ta bouche aba se famia hao ngwajo hujua yekawa ele wa izo namba obanu ngwajo jawa uhimili bo mwanza sho ebanu urenge dhabu ya hao hunika manadamu ikao tomjua hunika manadamu ikao umnika kofiasa mdaksuhulola banika obidi bada utowe mrumme yebana wa iya jombizwa nae direct ya hulole shaka jahulola hajarenge dhahabu hahambai hiba hareje ikajahulola aba salzaba hahu block gaone ma photo gaona tout ce qu'il faut para Facebook FM para ze page zuloyo uja urongo wa woneso msiba beba na wewe ntina umataka nimfanya avertissement jamais hoko bwana shwangu kamtina akili j'esprit za nyuzimenyeha mdungu fikirambi na majovia winjwa hao ngwa jao yihongwa ne wanrasha hao hunu winjwa hao ngwa na wanrasha hao hunu ngwa jao yuho wa mrengeni wa mbiana rumazele hoteli bali na mbali neze patient waja wa mkansini wa mchamfuani wa mfilmeni waja huno beleza nimero za hanyu wadonikana hunumanga gamjo zamba haukaga mzaba ukaya ya personne qui va me bousculer ya personne qui me touchera wa titi hamanzi ya boga mbwana shangu mlokomor na mjeza akili za hanyu utimanene mruma wa sababu mruju ya vile justi nanzia utimane ne fiansa hawa sababu mrubilo nanzia na mkera dhonda ukana baraka na mjianki dhonda ukana baraka wanasho hangu ganyi komoringa mkubali uro hijayiho rijatso mrenga nilso mremani hata ritsuhenda Burundi hata rimbalieni hoda maze patient kamtsunjanki li matlawa wamba ukakuna hujaja unibilisi uje unimenyeleda mine mrulikangu dondoda mina ye ya Latif nyezi munaniki khatima njema wanashangu réveillez-vous msibaki komori mlokubali rumhadani msibaki komori mkubali mrudo malaba ne majevalo hunu serari je vie ya humeyebe ike 50 euro kaja vakasa johuba gujo toa 10 euro kanawi badili ke 5000 gujo toa ike 10 euro bari balay la euro ya hunike va offrir kabala isa quelque chose. Réveillez-vous mes sœurs. Owaname walo hunu faransa wajao komori wangwa jao juste de baiser wafanyeza wabeha wa mkensini wajeza wa mlaweni na mjianki nondo ukana baraka manamshe wewe paraze media wambie bwana we yahore dhahabu yaha sharango usikwambike dhahabu yirengwa wamdu wakawabidi ulamu esprit wale ukaya élémentaire il a pris tes dhahabu hawambia ukano ila faransa gamjofanya tout pour tout hata ni ufanyo msafara haunlibe mapesa ya dhahabu yaha n'importe quoi shana ziwunre ukazi nuzita tu savais ukahujua phantom sur l'internet nkomori ya jaka janenge dhahabu ya hao ya upohwenda ya humanisi done mrumme ya baba se famia holo juka welewe kawajua izona hamba ihadisi wajua urambua wajua uhimili shabu wanasho hangu mlokomori na mjiankili msikubali jado mredani sinema msikubali rijardo mbaibuni msikubali rijarjarimani rimprofiteni wanaume wengi walohunu wahara hodrage wanaume wengi walohunu faransa wahara hobuaze hanya wambie wanawashe waulewe mnariali wahe plonji wajafanya ukumbi wadungwa waulewe mnariali waheze menaji wafanya ukumbi wadungwa shu wanaume wengi walohunu faransa wawadziro hobuaze hanya wakobuaze hanya dualona ze passeport rouge fantomu ishia ngamjo hulola olewa mjo deklare mwana gojongra papier ya udemelezo zaidi za huwa na umewenjwa longu Faransa walona za kirtas kwa japaro hunra argument za uji argument tata wa dragi wanawa shwa longu manga sha eze dragi za hao
gono gamina nationalité gamina passeport faransa t'inquiète pas mjohulola j'ai de trouver des mots doux et des paroles sages makalima ya sukari na njizi wambie mzade hata ya santé ya vibre hata jisante na frisson. Putain, ce mec là il est talentueux hein? Tu vois comment il me parle? Putain de merde, je vais rester avec. Vraiment, il m'a flatté. Choualo n'a des nationalités. C'est rare de trouver des mots à parler, de dire des mots sucrés, des mots de miel. Et ma kalma ngam johulo la ngamina nationalité. Jam jombatsu ya de boulevard national. Yetso bala quartier France ya ha. Hayarme ma bis. Van même France ça va. Gaona mlume n'importe quoi. Ali mbamba zalango sukura fanya message. Kajanjar ma bisi tena. Harudi harmezone. Ya la tuf. Wana swangu mlei ho Komoro. Namjiankili. Msijo mdomenyelewa. Ze visa hanyu. Humanani mroa hao. Mwadunga mahana maha. Hasibabu wanaume waliona nrosha hao hunu Faransa. Walo hunu wajao juste. Wajua mkansini. Alafo wanju gwa mfilmeoni. Gwa fanyo mafoto. Gamfikala ngwa manzaoni. Na walangu wajua lio partage kope na kope. Ya ujua si haji wadorengu. Mrenda sak de frappe la plupart ya nyonsi pia. Mrenda sak de frappe. Na honusu ya majovia. Watungu jai huo mkansini. Na mjirespekte. Ça veut dire tu penses que je suis Annie. Il y a pas vraiment je t'aime. Quand je suis venu au Comores, vous pensez que vraiment Bonahuta balanga mwanzo. Gamanzo ngreme. Ni hisa ni zangu. Ni jahu ni nirengeni miraho ni pasizi wasaya. Yendareme le burello. Wala ya jetina ni kwasa yendareme le burello. C'est comme ça que ça fonctionne. Ya Rabbi. Karinjankili. Baba numrume wanzomru. Ye makalima yama de mrushinda sante qu'elle me dit la vérité. C'est la plupart ya wangu kwa hundu makalima ya urongoa. Haba numigamina nationalité. Haukutsuamini. Bala hajitla deja hajitla. Hakana koda hajitla koda du ce délire. Reng angalia. Bala la deja. Yala de izi ani. Yala de makalima hae. Dokangamne nationalité. Gamuhabia bo mwana mshohangu. Pare famia ha. Wahetsi wambie eza uhunga hodo mjini hahe mwana mmewoi mwende masihe famia ha muwambie izu ya hureda haukaizola bokaja hubiwa harenge dhabu ya hao hajaza twengu de cinéma hahu bloc mais ne compte même pas sur moi ya ukamimide ujoka ukatsiva njeni mvumbue hauka ujini se chafu ye gesti ufanya upeu njaju jabani njede bokaya ye kakuja te dhabu cha uno. Subhanallah. Nyezi munarniki khatima njema ya Rabbi. Nyezi mungarniki mwisomwema. Babo ngamjukabo ni mloko mori nyuazade mloi hostile. Mloi yuho mlo harmeto wanrenge. Ne Burundi ya kinafasi. Yabo sur. Gamtsogu nangale wengu anzaru menyele. N'importe quoi. Nsu menyele yani gamu mklonankili. Danganyi wanawashe wenji hunu deja. Izo mafanya julhaniha. Mfanyo mafoto. Mfilmewa. Ne majove wajavaka swaja ununusi ya hao. So iwezi mpara. Embadhabu ya hahe ya lelo hayada. Ikawa ya mrumaha ya mnika. Hata we mrumeha sababu maname ya mjua Facebook. Maname hajajarenge dhahabu. Hajazahe. Hambaka hibwa. Dari ngwanzo mfanya msafara s'il vous plaît. S'il vous plaît. Réveillez-vous mes sœurs. Madame Sohangu. Ambassadeur Abidi Ujikome yenda kensi agenu deva ton mari. Le papa de ton enfant. Uji excuse. Haukaya. Ngojoka puri hana yabo. Haukaya hutowe mrumahaho. Ya hulola heyada. Mloko mori nyowaili. Hasbabu maname wa mjua Facebook. Maname wa ihaja. Hashindi hahuwahi. Hahurenge dhahabu. Hahambia ngwanzo horejei hunu Faransa. Omwezi mzimalo wa Komoro. Ngwanzo mdungane. Hahupara harumayu semen. Hahambia ke dhahabu hiba. Halilizan rabo za kiunafiki. Hasiyabo. Hahunika maelezo zaidi. Ya ukano rejei Faransa. Gamjo tsahema pesa hesomu ya hedhabu ya hao. Haunsahemru ya hurenge ujahon. Bom Hamadi Salwa. Sawe yabasa. Majitso ya huja. Gomparo katsujusa. Hahu bloqué. Gawena toutes les messages.
gaonaze sura za hae para owaloiho wendo mjini hao wambiene famia hao haukaya hujunise shafuha hujilisi hitima hauhuli hitima izo ikao duwafanya bumana mshohangu mais t'as pas pensé t'as fait n'importe quoi nyezi muna jolo wana shohatu wanjian kili na hikma watikubali sur lohunu manga rijaru wamenyeze esprit ruwamenyeze fikira ya ukaya haina jove yasiha walola jove olona mradi wenji wasihao juste waje wabeze juste waje wareme juste waje waprofite hauka hunungwa tabi hao o wenji walohunu kwa judragi na huno wenji ngabu wahuzao yeze kabila zinwa jina shahata hoe wala wahuzao o kwa hunde argument ya honda walibe 30 wareme hauka homa kulza okulza wa haula wakangwa jojo mledeni nanyi mlokomor Mwenyezi Mungu narnike khatima njema inshallah Mwenyezi Mungu arnike musoma inshallah Mwenyezi Mungu arjali hirna baraka ya haina manamme ulohunu manga mdojua ya ukana mreso unafiki wa udosa komori modamo baba isona shohatu walohula na ugwajoka winju hanyu ganyi na sejuru gamodohula mwambe ukanga mjohurenga gamjohulola ni beshe mnafoto wa uchafu boué Burundi niwane besa me manque je te vois dans mes rêves sache bien que vraiment je trouve pas le sommeil t'es là t'es ici t'es au fond de moi vas-y ouvre montre-moi j'arrive je veux marier avec toi, n'importe quoi des fantômes. Laissez nos soeurs tranquilles. Laissez nos soeurs tranquilles. Panini wanawashe mjia kilimleta cinéma. Daulisa. Et ma je vois déjà où nous unjwa hangwa je vois déjà mremen watse. Pour niquer, que de niquer c'est tout. Pour te filmer. De venir faire chantage. Chérie, j'étais en vacances avec toi. Tu savais que je t'aimais, j'ai fait avec toi, on allait au Burundi, on a fait beaucoup de choses, je suis venu en France, tu m'as manqué, sache bien que vraiment, j'ai beaucoup des images pour toi. Si chérie, tu me montres pas le truc, dès que je suis de retour en France, sache bien que j'ai déjà des images, vas-y. Mes sœurs, Ganyamana de moi la hitima, Owenjualo Hunumanga, si mazababi gojona turamu ya jihada ikaja Faransa komori ya bale kristalini ni mino no majala pompiga mjorabia na abo sonti pia unjwa hatu gari nao majaro bine charo jaiho kristalini harbala de jeux vigonzo qui remarquable rijaiho mria bale sacoche avec Faransa shabatani Faransa de Faransa chaturam. Ça va mon frère? Ah, je viens d'arriver là. Comment tu vas? Tu me dis quoi? Ah vraiment France, ça va? Ah ça va? Zila pire pour flatter les femmes. Zila pire pour profiter de nos sœurs. Jusqu'à ce point, aller prendre Warenge yemna kiba ikaudo maeha jemjomba wa yarenge dhahabu ya himana mshohatu ya bangurengo ya mfanye msafara horeje Faransa wadungane na ula mjomba ulona mwezi mzima ya bidia reje ya jezahe hukubalibu mwana mshohangu hurenge dhahabu ya heada humnika hajahambia kedhabu hiba hardi hahuramene hahumanipile ahambia yoja Faransa gujo hulive dhahabu ya hao ya hurenge huja humkubalia haja hahubloke basa kutumparis humkubalia basa kutumparis mwana mshohangu Mwenyezi Mungu gujo hulika hikma na usubirifu utilate sindano utilate kaseti shazinu nazimhurani haukaya mhansi ukaye mwanamme ulo Faransa yosi hakomori wodi abidi ya dofa ani wodi abidi mjirande les femmes faciles au lieu ya wanika correction que t'as venu juste de passage t'as venu juste un mois comment tu vas me faire séparer avec mon mari ou mon mec? Ils ont pire comme tu penses, ils ont pire comme tu fikiri chez zahunde mwanam shewe nazunga wenji nazike mfano wa wanawashe wenji wadabi wanu wanaume wancholo unumanga shaka mabebo bwana wewe ria Mwenyezi Mungu eske ngo bloke mwanamshe juskaka ngo bloke hata kadonga yego mbalilio hata mahahinri yego bloke hata sundai zabarindu so debloke na ngena za imagizaha zabarindu so debloke na ngena za conversation
Zabandu som de bloke na bo manam shengujula mjini hapa. Zabandu som de bloke na bo andonsi pia wajua. Ukaya hatondu maha hewada. Yafanya dade na ye. Hahurenge. Yago mbloke urede. Watukufu garende harma deuxième sujet. Mwenyezi Mungu narnike khatima njema. Mwenyezi Mungu narnike mwisho mwema. Ya rijaingi kwa wanadamu wa uhimiliana hanjema. Haina mwanamsho uloko mori ya kani akili utimanene mruma hao humanane fiansa hao hasibabu tula mujo vacances utimane ne mruma hao humanane fiansa hao hasibabu andrika wajao juste wajewareme wajezao da o winjo hatusima je viens e kari jari reme su kantirdoni kana ridoambiliana bunwa imzadu woma mangalia ele belle oui wazadolo kulangwa jirengezao na bana baseka utsa mwanamsho uloko mori usi vacances Kabatu jowa eche, ngwadungana waili, ngwadungana wararo. Est-ce que je peux accompagner avec ma copine? Est-ce que je vais venir avec ma copine? Walo waili ngwaja ubala, wahuto usilamuni. Finalement, bo mwana mshohangu, wado ujo usalisehe, mafoto yaho ya jahunu manga, ya javenula, ma jove walo hunu, ya entourage ya mwana mmeola, haini mdugulangwa nimero ya haho bavuni, haho dohu laulia, na udohu drage, wakatajo ja vacances, waji wa mtambarieni, wa mleni, wa mpweni huenda, na utsuwandu wajuka umlolani, tsuwandu walona hajanani bwana shohangu, s'il vous plaît na ukana baraka, na mjiankili, mreveye mdojwa ya ukaya, hewe, na mjisitiri, mlia tuamaye sheka udia unao. Utsiwane jingu la kansi hunulor ma telefoni, hatlia ze filitri za hae, hajirende bogosi, hujiansi kwa langu ambio kweli. Ce sont des pervers. Ce sont des pervers. Nous les hommes comoriens, la plupart de nous, on est des pervers. Watukufu Ganenda Ouharme, deuxième sujet. Deuxième sujet. Ikaunga manzolongoze toutes les mecs. Et ma profiteur. De wana ou ma profiteur à soso de swana me okumore. Ya mwana mshatu maore. Ikao yakano wanahahe. Ya jaya jua. Ebana wainga muhuni komaste. Haukaya njashida na parisa ye verso ya hao. Ye mana so parisa verso ya hao. Do ukaya ye mzazaho wana hao maore. Ya hunika maesha, ya hunika kirtasi, ya loharma problemu, humbalilia zeli nizoti pia katu parisa. Haina bahanu yanzu ya hutsahe katu parisa. Yabo mimi tula munjajo Paris. Shaga muhubiru harma mna message wa mbref. Nambia ukaya. Eka kujajivenua. Eka kujajivenua. Yesu ya honge jondo wa DJ Sai. Na DJ Sai ngujo kuvenua. Eka kujajivenua. Emrumshaha humtalakaha humaore. Ngujo huja ya buwe hanyo ya rongowe. Wanasho hangu. Uwe mwana mshemaore. Ikao la plupart wanasho wanjua maore. Rawarendane wanaume wa Komoro. La plupart ya wanawashe wanji wa maore rawatsimbambi na hundaze kirtasi renda zatu. Unti ubinadamu. Tibu repo kokoshetani wa 70 alawia ya kouhea haritsunu haridea dabukaka honnête de mauvaise cœur. Nous les hommes comoriens. Yemzadzema mwanamshatu maore woi hajahani para hanabeturam. Ntutsahem baba wanangu wanu ya hezorme réseaux sociaux. Fanya namna botiramu, uuzise, ufanye tu pour toi umparise, mhadisi, dami minti inimerokani yo hani ketu fonksioni. Rinjia hani vanu waunjia ketu kiri. Haukami mintu mtaya ni raja ino. Tizaya wane damina ye. Tizaya 4 enfants damina ye. Emruma hangu hahunga se jour ya 10 ans. Ye mana ye mkiti, ikau gajaka umona. Jusqu'à maintenant, katujwa mbaba hendo. Botura nga mtabi honga mina nyumba nga msufre. Hasibabu des épassions alimentaires. Msu saidiwa. Si obligé wa épassions alimentaires. Zilawe. Na mbaba ho wana hanguriza wana wane damina Watino wana joa parisavo. Ha hundwe ya 10 ans. Ha disparesse. O wana gona besoin mbaba hao. Chez Hadisi Utiambe, Yemana Nadjana Mohin, à ma volonté. Nous l'ongo d'une manière bon mjomba wewe. Ukahuzaya wana wane.
na mwanamshe maore yabonga mambo mnahadisi kao bidi welewe wa mklawa wende zaho huwa hi ukanza wende wa demande nationalité wende uhunruye mrumshe dabo wasawa klawa wende zaho wa mransi wende zaho ukanza wende wa demande nationalité ye mrumshe bada uhunru ya 10 ans hende hula wambia ukana ye mrumaha nguu haniransi hende zahe jusqu'à maintenant nsujomba habari rangosu kaunde ya 10 ans mimi mrumsha hae nja autorize ya niko nationalité we mwanamshe ukozo utabiho ulona wana usufre yekaha hambehe lilo sepe keso kanguhu yengo shade zetambu mwenesa wa mwenesa finalement bada humklawa ukanzodo wa renouvelle hunde nationalité wa rejete we nationalité huzidi daima kututundo wana hao ye mzade wengu sufre haukaya katsunga edi banda ze paso alimentaire kasutola sofanya ubeshu wana hao ze paso alimentaire ya hao badi suwana umeshuwa na damu wapeu suwana umewakumori side ratsonga ye wa maoro wenji wafanyao nyikumbi haukahin ruwarende kao malaba na maore tsidaba maore hawa waroho njema rahana mgazija upande wa kirtasi sharija ruwarende anirija ruwakausa zesprit heze comportement mbiri zifanyao nezembi ruwarende o kawajahe ya mwana mjeni haina mwana ujumza ya womana mzaye maore mzaye nzuani mzaye mwali mzaye ngazija womana alafu mbali ya zefikira fantomu za hemi jihanyu gamsongoro do anasho hatuna hii wenji na wenji wa maore watuna bezo wariwane ukaya mrugu wa ululu maore wazaya wanatimizi wane watanu sita uhunre kiltasi wenza ho do mjini na wewe njuhanyu mkahuno mjini hanyu kakakana taja nanyi moi tu ram que je bientôt Inch'Allah je vais me marier mchahunda mwana mshembangwa ya toke bochira ya mwanangu guhanzo hao mwanaho yambangu nanzo njahunda mwana mshembangu njahunda mwana mshemobasha ya jambangu nanzo olewa si hundu mwana mshe mitsami huli donjo kwanza ni mloni aina hali maturam il va trouver le culot et le courage de venir là de me dire que mon fils msolo mjini est-ce que ma maturam elle aura le courage de ouvrir sa bouche ya duna bien alo le bangwa hauna ben solo le hobasha dai hundi wazalani hundi horelio jamais de la vie kajajo ose ala fundo upe umlonuo gamduki mwana msho ni mrede na imaore ni mbaziza bakati na mwana mahe hunu faransa ndo wana umreti wedeza gamhambie bobana wewe avec le respect fanya haini za ufanya qui m'appelle. S'il vous plaît, Mjomba wewe, avec le respect, le parowana ha ou libe passo alimentaire, wewe mrulu la séjour ya 10 ans, wa hunga maisha, hemrum shahum maore, no wana. Zabendo tso parowana, ou le porte disparu, wa tso hujua, wa disparaisse. Dahari ngaona ya 10 ans. Et ma katu jukanza ihisata jai change. Hein? Uwa wakati mwinji, go garde passo alimentaire. Na weka ukana ya ena, joka ou respecte passo alimentaire. Ka ukana ya 2 ans, joka ou respecte passo alimentaire. Shabanda ya 10 ans, go fanyo upe una rohombi. Go fanyo upe una rohombi. Ya la teuf, nous les hommes comoriens, n'arrivions mnyezi mungo. Riki wanada maushukuri ya njema. Riki wanada mauhimidi ya njema. Ritinanguana shotwa maore. Riwarede ukase des sacs de frappe. Mruhameda wa unru kiltas. Unru maisha. Comment tu penses même pas ton ex à la part à ses enfants, vos enfants? Harid Isaac n'a pas de Joyce, c'est ça? Harid Isaac n'a pas de Joyce. Gamhambia bombada wewe. Wamwanada mwanzaro hombi. Na mdori ya mawade mai yalio. Na mdori ya mawade mai yalio. Baba nungabo mawade.
Mwenyezi Mungu katude omwaliva rahare jakari jaban bomjomba wewe ngazija waranse mrumshaho maore ikawo mdokandaho mdoka koro yaboga mvumbo mbabe quartier waranse mrumshaho maore wamrenda nayi hatabasa yalo harmatambu ya uhusu nyumba ya uhusu edi haukaya kututo epasu alimentaire nemana utso epasu alimentaire emana utso epasu alimentaire daringa ona ya diza hudiwaza kadiza ya uhisa haukake jahisa Mwenyezi Mungu jojo ya upinisi holewa zengo zao kakaze de normal wa ujiro wa mrunike mwanaha hemba hindu ya lehindu wa ujiro wa utole mwanaha umnike ye haki ya hindu zabandi lo wanadamu wapeu nule komorian zabandi tso ujoka ya mrumshahurenda njema wa mrumshukuria zabandi mtso uhimidi ya mrikao ya mredani njema gamjo mjirende wandu tsawala mprofito na sotu wa maore mzaida nyinao wa mnikani zekirtasi amnalolo mjini mwanati mwede zangu mkahu nidanya naswa mjini hanyu kwa japaru kanata janani jawenji walo hunololo naswa jeni gabwa naswa mjini hau hunu eske wa walola leo jo uchangement jo dunge mrumshahu domre danai ya Rabbi Mwenyezi Mungu nanike khatima njema bende shatsonga wenji waloma celibateri wenji harmensi ya Faransa les etambu ye maore ritibe hasana harende mkomori njema zinji silsaji mwaname silsaji mwanamshi wajazatu wenji wangazija waredwa njema warengezwe maisha ni wababa wa maore wanawashatu wenji wanaume wenji wangazija waredwa njema ni wanwashi wa maore rijanga rwatsindaombi mrunguza ya ondakilta sende zahe vous êtes vraiment des pires et des fantômes au lieu d'accepter mrumshaureda njema gamuhambie bo mjomba wewe gojone message yangu sur certain utipuse mrumshaha mtwalakaha haukahu mfungua pour rien haumana da uhundu ya 10 ans wahundu ya 10 ans yabo wana nguabandone shawa ujiro danyi wanawashe mkubali omlolo hao ni wanadamu mafantomu manamshe yekatura mwaja hutahando la tunda yetura mwa imruhinri ye haparolola emrumshahe hanshije egaja kaudiranje mrumshe c'est à partir de moment là où joka ujwa ebani tura mwa mwanadamu shanyu wanasho wangu gamtsugure ngama vampire wakaiho wakanadamu wapeu mjamwanika confiance à cause de nous si wanaume wakomori wangaziji yakaja jaitre ene ho sonima wajazo wa maore no na sotu wa maore dezembira warenda indi shatsonga alawia 70 koko alawia ha indi yatsonga alawia manywa joni ndi yatsonga mzazi wa 70 manywa joni yakouri rema hende halula ni mwaname mzuani waza ya hamabandone Boudongouche le Burundi, Ola Handra Denai. Si je parle un peu mal à elle, parce que c'est une pirate, parce que c'est une démon, parce que c'est une vampire. Si je parle un peu mal à elle, à la Ouya, Mania Jaune, je sais qu'elle m'insulte à chaque fois, mais je m'en bats le sac, je m'en fous. Oui, si je parle comme ça, parce que Gamjokaya, elle a de la rage, parce que Gena Penzo, Shanga Sima méchant, nous les hommes comoriens, au lieu d'aimer, de respecter, o wanarawaza desino wanashwa maor ranzo wanahao ritukuzo wanahao rifanyani za ufanya mrasukurie katsuzi fanya gaswana damu wapeu dainga mwabi mwanamsho wangu maore longue vie à toi, que Dieu te protège Inch'Allah, toi et tes enfants Juse manza wambe alhamdulillah wallah wallah wallahi na Mwenyezi Mungu yariumba emrumahu mtwalaka woi gujo regrette de toute sa vie, gujo regrette de toute sa vie. Haukaya hajaji bandaza banda hakarma uziro wa maisha humrenge
hatambu humhansiabo humhimilia bomwana mshangu maore humanze mrumaho humanziza huzayada wenaye wana hahunde sejuru hende zahe katsutundowana katsuparowana wallahi Mwenyezi Mungu katira dinani Mwenyezi Mungu katira dinani Mwenyezi Mungu narpone shari Mwenyezi Mungu arjali heri na baraka si wanaume wa kumridoro konese njema rido himidi ya njema hani mrado aminukaye mzade weidi yani kama yesha. On est venu ici comme des clochards. Dès que t'as pas chez toi, Koutinia Nyumba, go hébergewa, t'es comme un clochard. Yeka ou change, situation. Haba mnyezi mguna barike mrumsha hango. Yemrumsha kautsonga ni unremaesha. Yemrumsha kautsonga ni unrevi. Ya Latif. Lewo mrunge wa shatre nge wa triko. Na hale hukawa triko nzima, hukawa siri nzima, hukawujaka hunda wakati wa uyela, bagujaka na dura ya uyela, huja hundu manamshe, hamrenge ni buwana ume, wamlazani, wamanjizani, wamtukuzani. Wadi hata uchange, gawe wa kostumu, gawe wa parfum, gawe wa carte bleu, ujodunge mrumshaha humrende kede sak de frapia hao, ukejuma msimbua, bari ya basanga una makirtasi, ya Latif. Ya Latif. Madame Changou Maore, longue vie à toi. Du sema nzombe alhamdulillah. Che message na message mtita kazana bimtola kawa. Wa upeunda bwana hao deja walo maduhazi. Watso hujua, watso huona, utso wapara. Emru mshaha ho Maore alo haruma problemu hasbabu passion alimentaire na wongo fanyo hazi, undu makiltasi ho wana wanu, undu makiltasi mzaza ho wana hao. Na banunga bwana umema bizarre yekawa lola wanruwashe wazaya wahamba ukaishia fingu kilta semana hangu ewa vale mwana ho mhunda da bwe mrumshe ya buwe mavaja ya hubulia le bakuli sa isinyalewa ça va couper de l'octoma isinyalewa gamone wambavi gamone mamesha nao gabatula nao zengu keja paro sinyalewa shahina usiku nafanya live deja ya kwa japaro na zelive zondwa de zana wa sinyale. Kwa japaro na zelive za huwa nada mwalo juma utulana zangu wa sinyale. Wato jawa uno turamu wa sinyale turamu. Banda ngwambila uza kweli subhanallah. Gamjou kama pur ni wanaume maprofito eri wa komori mlola o wanaswatu wa maore msogo warantsina wana njomba mwenye sujeinu wana hai. Yeka wapara hazimi hakatu katujulani ambavani kaudu yaliyo. Yemzaza wana hae maore yamnikamaesh gudemande turam natsodo paro wana shahato wana katsua para pasio alimentaire katsutoa katina hata afanya alafu kama mbebo mchomba wewe ria Mwenyezi Mungu elewe ya ukema na uluma nada mude mrumshe woi ema na uluma nada mude mwanamshe woi tu contrôles arme live via Facebook. C'est vrai, ma soeur Farda, njaona hata mwanamme ya komante van. Facebook, njaona mwanamme van ya komante. TikTok, il a resté 3 minutes, ça va couper toute seule, parce qu'il y a déjà une signalisation qui affiche. Il y a une page qui affiche, il y a 5 minutes, il y a déjà coupe. Il y a Wanzo ya Dunger Timizi, il y a Bongo Jolawa, il y a Jehunu, il y a suivi Harmaye. Mais il y a Tayo ya Bosar Timizi, Mwenyezi Mungu narnike khatima njema. Ya Rabbi, Mwenyezi Mungu narnike mwisho mwema. Ya jailie, wanashatu wa maore, wabunguza zaheni, no aninezeraj, ikaswa nome wa komor, de ratsongo walona zerajizu, ratsongo walola rwarenda nai, rurangema kirtasu renda zatu, rwavulza na wana, pasio alimentaire bo mwanamme mgazija, gono nziro hotowa, pasio alimentaire bo mwanamme mgazija, gono nziro hoiliva, pasio alimentaire ya hema na hunika kirtas, gono nziro hoitowa, kutute pasio alimentaire paro wana, wahuishie, sho wana ngwarenga oraj, wana wenji wa maore warenga raj, wamukaye wa mama, wamba papa, mon père il est comorien, il vient de Grande Comore. Pourquoi il ne m'appelle pas? À partir de ce moment-là, il y a maintenant un gunjorage, gunjo aussi, gunjoro hambi,
katwanza ya huone, katwanza huishie, izo zonsi pia. Subhanallah, ya Rabbi, Mwenyezi Mungu anike khatima njema. Mwenyezi Mungu anike mwisho mwema, likiwa wanadamu uhimiliana hanjema, likiwa wanadamu ufereshana hanjema. Wa alaikum salam kikimaweni, shansi kwa wanadamu wamete ene. Mwenyezi Mungu ujo uhifadhi mwanamsho wangu maore. Mwenyezi Mungu ahunike mwisho mwema. Merci beaucoup kikimaweni, ukane roho na subra na mvu na suya udojua ya ukaya. C'est pas tous les Comoriens, les grands Comoriens qui sont méchants, mais on assume, on est des méchants. Haukasika reconnaissant njema yembaba huwa na hao katina roho ya ukaya humanziza. Tu as fait tout pour lui. Haundrema kelta saundria 10 ans haranso wana katsuwa tunda ha changer numéro. Subhanallah, emrumshia enshar ma galère ya passion alimentaire katsuundra aide ngusufre aukaya ya passion alimentaire huizia huwa bloke kuchuntundo wana izo des épreuves sha Mwenyezi Mungu jumlivani gamombo Mwenyezi Mungu ne message yangu pare mrumsha hao inshallah. En tout cas ça va couper, il reste 15 secondes, ça va couper tout seul aukaga mjokaya wale TikTok wohanza mimi wanisinyale shagwaja paro signale wakode zana chazor ko hambo kwa ka content oja wa signale yabo. Ça va couper tout de suite, il y a 2 secondes, 1 seconde, boum, ça va couper. Bye bye. Mwenyezi Mungu narunike mwisho mwema, yarunike kheri na baraka, yarjale heri ikona damu hanzana na ubenzana huhanza rabbal alamin. Mrado joka wede mrumsha hangu, wede mzazaho wana hangu, wede mfanami mbona nami, wede yatsonga na hunda maisha, wede yatsonga ndo mwanadamu shansi jetsi mrade night msimbua baga mjoka yanganya nasho nganya zaza hanyu. Domba Mwenyezi Mungu ye bwana woi yakahaisha message yangu ino ya ile ya ukaya mbaba mzazaho wana hae wede mbona nami, wede ya mwanziza ya jokaya izwarenda o harende nai ya pare mzazaho wana hae parce que mzazaho wana ho ngu galère ngutabiho katsunra aide ngutabishwa demandozi passion alimentaire deja nga porte disparu kutsuonea wa upendo zofanya. Mwenyezi Mungu jorjani ya heri na baraka haumwambia ni watukufu inshallah le 22 juillet huhanza rabbal alamin. Mimi Chiramu oui Munir Adams gamsahilisho ho ujimli fa huwa komodlo nu Faransa nane mijilo bavuni hunu nane wanzo afungeze kolneze koli gamjodo livre nsohole ikawa nsohole iko ufahali iko ujiva shami gamhuzo rahisi hanu waneda monsi pia lohunu Marseille haneze magaze zonsi pia haukaya nsohole ya basmati ya 20 kilo ya ufa 55 euro hata 60 euro. Normalement mimi Chiramu gamjodo huza 45 euro en plus gamjodo livre malaoni hanyu mlunatsone nziro yeka harmamra yanganyi telle personne haundawe guanzo junior zima junala maili ni pare ngamjobalale gari ni jeni livre malani kode mjihunrao yabodo mwabenya ukaya izo Pierre Sahili shwa Comore. Bon, salut mon frère Ahmed Jean-Pierre. Risaili shwa Comore mlohunu Marseille, nyuaheze shughuli, yawanzuya fanye shughuli, na tsono nziro honi para, baga njo livre nsoholoda honi, gamjo balen nsohole nwasuloda honi, hajunia 45 euro, badala ya 55 ou 60 euro, gamjodo huza 45 euro, ganjodo huza 45 euro, na mi gamrudi na betsena, baike gwanzo conteneur, baike gwanzo 2 conteneurs, baike gwanzo 3 conteneurs, baike gwanzo 3 tonnes, 4 tonnes, même 50 tonnes, même 100 tonnes, gamjo livre, yabodo mwambia nyaukaya, hob jim lifua nyo Comore, do mwambia nyaukaya, mimi Chiramu parti la hele 21-22, yo wanzo nsohole. Merci beaucoup mon ami Jean-Pierre. Yowanzon sohole haukayon sohole njema iko pishihanro rujokangyo farudulile ya voti sahilisha mratse derma magaze ndi hatabiha shayo ni paranga mtojo ibali anjen livre harmwe batima mruya renge habadala ya 20 kilo zansole za basmati 45 euro 45 euro badala ya 55 à 60 euro homalukani ya wezo zonti de sahilisha remambia nyaukaya on est là pour vous notre communauté. Wenji Guadjuzi, ça a des questions. Ça m'a baïke guanzo conteneur. Baïke guanzo 2 conteneurs. Je suis là, je vais livrer.
yabonyi mlormo na mijwa bavuni Valence imo ekawa rugwanzao ganyi wenji mwabaga mwanzao garjo déplacer à Marseille rijeli mbeshene tsohole yabodo mwambia nyaukaya tuira makanza sahilisho wazaze rikanza sahilishe ili ho hula hali rikanza sahilishe umbalio jerlo livre jokana besoin nana ngarambo haini mlwanzo fanya shughuli na tsone nzilo ho ripara bagamjo livre tsohole à partir la le 20 juillet 22 juillet garjo livre tsohole Inch'Allah, izo zonti pa de sahilisha ye communauté watitabihe unu Marseille, atampaka de yavo. Boum, longue vie à vous, Inch'Allah.